menaj mwen sou profil mwen. Ex mwen gen problem. Manik fon pos mbral marye. Ex mwen gen problem. Ma fiche foto menaj mwen. Ex mwen gen problem. M'pa bloke l map kite la. Peut-être bloke a touye. Si wè ex mwen pa ka grossi, bloke kap touye. Si wè li ave pa fini, bloke kap touye. Si ou ta wè ex mwen vin negri, bloke kap touye. Si ou ta wè li vin piti, bloke kap touye. Viv menaj mwen yaba ex mwen. Viv menaj mwen yaba ex mwen. Viv menaj mwen yaba ex mwen. Viv menaj mwen yaba